for I ene uhumi ana me de ensem enam na me de ensem nam ana chese Wayoosi so e de ensem nam we enye beef we de ensem a ebi obi beka say in the life of baby a Wayoosi we drew say kuma would egui how their life is faring now amodio mo akora YouTube mo ensensem yi eno na me de ebro na den na me pese me kire in an interview Wayoosi and I watch say I osha anka obi be hia Wayoosi ana ejako dia movie ejako na ebi obi ni YouTube bibi na obi hia sanko nkole wo na se but osha bonda ewo Wayoosi na ejako ni ma Wayoosi si wotena no hu so oh Ebeneza rasnini be ye rasnini yankofo nim ni for now no eye mi so be ya Ebeneza no on sheda na ejako yi movie bi anapo talking about this comedy skit omo ye ana series omo ye YouTube no so enu nti Wayoosi ni try say okay omo ye one of series bi omo friend typewriter eno ka che dia say oh I would like to need you say obeba na oba come series bi me pese me ya me hia wo any Ebeneza mo bebem na ya movie ya yes series no all together and yes ejako so eje pinie so rasnini so eje pinie so na wa ohwe bebia rasnini edru na ohwe bebia ejako so edru already and say skits bi o produce a ye gyo mu na beka bo ma Wayoosi wo mu de na ebeko echire pa yenko tie ensem a Wayoosi kan ejanso ye legend na YouTube no wonya memu okay eti ye okode gi echi na ye na dwuma ya ana okofo no ba ni twa typewriter ti twa typewriter nam so no efisa ka nso be ye aka oni eja NCI wo YouTube mu eti ya na me ne me papa nka na me ne akosi antwinso nka na me kire rasnene me ne nka na ase me nya de ebi nsi da ti na edin but bini afane mi onu nyina kasa no data me different papa o de na se ni nyina akwa kosi super pepe ana ikoye adwa ni kutwa the professor in fact na adwuma no na ye powerful de no achi no papa no so ba ti adwuma no se wona ne kasa na mo kasa no koyia mi na jako yes okay wona ne kasa na mo kasa no koyia obama oda obaba ye o me no kasa ye 10 days o straight yes no time na wakasa no ene wokon mu eto aso e kire se ye bisa ne se ye nua bema na ohwe rasnini ene ejako o ye se na otumi ka wo mu mienu ebo mu so mo bra the same stage so na mo be ye ejuma ma eno so ejako de empempiri unim se ejako owo ye friend say owo Accra osa Okumase ene wo ye busy enti etodebe okobo life ena rasnini no ebetume dubere bi ye be booking sa right now no de opa umpe o rasnini ni mre na yeden aba ni mre na aba nti u booking na enye easy but to mu say of find time na wa yes schedule no wa hwe eja schedule na wa hwe rasnini schedule ena even baby omo wo sisi ano utumu say kasemu clock kan wa kire say omo almost for 6 days after 6 days they are spending 10 days on this skit not just a series omo yi enya ade they go to things to it's a movie na ye de bre no but just that it is being a skit because and Peter that quality of a movie ye be produce ye be man comfort because se be just skit ye be could days e wo baby and sign the trade not just say there is a lot that goes into this nyoma ya mo de ba abontin na Wayoosi start to us no so oh come on you are seeing the or share the schedule ye ni na no say no time we be so ma na ba onye busy obeba no abeya ma Wayoosi sa so na eja so beba na ebisa an say na eja di oba won ji wusika o say we mu mi so me ji o me so mu ji sika kro mu nji o di o ma ba se mama mu ka sika no ma dem o mu akọ it would say there is kind of love and a bond there they are trying their best to bring us the best as youth we be say YouTube skaters and yem fa ne say Kumawood actors o mo bo mo say still na oko YouTube na ope bibia hwe as a series and a movie obetumi so ahwe o mo skate no so de kakra ama woni ade ache yenko tie ensem a Wayoosi ekeka o sa ensem we all time yes in France say yes 6 day mu ye we
Okay. Aka another 4 days. Okay. Now 4 days meet me. Yeah. Now because now say na Edin say obenya akane Agya album Edin kwambe so. Edin say also obia na ne schedule. Okay. Agya nya obia oti kumasenko a okwa Accra na oba okobo live band wa ha nti na ne time no Edin. And aka so ebia within 1 month no ye buku nasi. Namsa. Onamsa. December ya obenya we date. Wo so ni de beba. Ebetimi ya street e obetimi ya adwuma na very powerful. E don't na make us na Edin no. Then yes I ni pa no say omu ye too controversial say. Yep. Yes o masama Edin. Just time no. Time no a obenya no. Yeah. We be a obenya wait na we sanity. Okay. Yeah. Now every finances, I mean to get Jacko is arguably one of the biggest Ghana's ever had when it comes to movie. And Aka 2 is the biggest, arguably the biggest right now when it comes to the YouTube, no. Finances, no. How are you able to finance them? Me catch what you mean. Omi no be anyimiska. So. Yes, of course. Obi anyimiska. Me wie na me ma omo lor fe se me da omo se. Me iska ma we we so onye. Me iska ma we so onye. Nti me kwana say from me be no my disturb kakra. Enti akoso say no me friend bi ma say nya no. But o ma me hu say tem bia me free say me nya hu bia no. So mo bre no shoot me a they will come back and shoot it. How are you able to convince Agya so try YouTube because I was bedroom say oh Agya abu YouTube so on the movies na so ko twa. No wadi kan akotwa okode no. Eye typewriter no. Okay. Nti set no so na me tu no so me sre na nadaroma. Me so me pese me yibi. Me ne oni akabineza. No problem. Na o ko Accra. Daytime me free say me here okay no. Me mfama na me say bia ebeboa na. Ti bi date ni ma no. Ono no esem say me nye ne da say no. Ti me so me free aka. Me busa aka na say aka so sada no no free. Ti nyame na ma ntina so di kan twa bi da ntino na ase enye no ade fufuro bi abiem. Okay. Yeah, ntina ma obetwa me de na. Ana osama aka ne ayiware Benis. Na ebusuafo aha na me de o ebesi. Me a me de nsemi ebro no. Me de ni limo Likee Kwame amega me say obetumi aframe Kent on all social media platform Xposed GH. Na me subscribe if for notification bell no so yeden eto aha na me de o ebesi. That's ne ebesi share my crowd. Bye bye.